Lijepi pozdrav! U ovoj ćemo se lekciji baviti uvodom u temu maloga mozga ili cerebeluma. Cilj je lekcije da student dobije osnovnu ideju o tome gdje se mali mozak nalazi, koja je njegova uloga u funkcioniranju čovjeka, te način na koji on djeluje. Mali se mozak nalazi u stražnjoj lubanjskoj jami ispod okcipitalnog režnja velikoga mozga, obojenog u plavo, a iza moždanoga debla, obojenog u zeleno. U struci se često naziva tihim područjem mozga. Na početku moramo objasniti na koji su način znanstvenici otkrivali funkcije pojedinih dijelova mozga. Ideja je bila da se strujom podražuju dijelovi mozga te promatraju reakcije koje će se pojaviti na periferiji tijela. Hoće li se neki dio tijela trznuti, hoće li čovjek ispustiti neki zvuk ili slično. Kad su znanstvenici podražavali mali mozak strujom, nisu dobivali nikakve reakcije, pomislili su da on ne igra značajnu ulogu u funkcioniranju čovjeka i zbog toga ga nazvali tihim područjem mozga. Prve su se indikacije o tome koja je funkcija maloga mozga pojavile kada se počelo istraživati što se događa u slučaju njegova oštećenja ili odstranjenja. Na ovome primjeru vidjet ćemo kako izgleda oštećenje maloga mozga koje se manifestira kao takozvani intencijski tremor. Vidimo osobu kojoj desna strana maloga mozga izvrsno funkcionira, ali ima oštećenje lijeve strane koja uzrokuje lošu kontrolu motorike, nekoordinirane i neprecizne pokrete. Voljna motorika postoji, ali nije ni kvalitetna ni dobra kao u slučaju oštećenja i prisutnosti maloga mozga. Funkciju maloga mozga možemo metaforički prikazati pomoću slike brzoga vlaka. Vlak predstavlja motoričke signale, a kontrolna stanica predstavlja mali mozak. U stanici se signali kontroliraju, usporavaju, reguliraju, odnosno ulaze i izlaze. Da bi mogao provjeravati stanje, mora biti prilično dobro informiran o svemu što se događa na periferiji i u centru, što znači da postoji velik broj puteva koji završavaju u malome mozgu. Proces usklađivanja signala možemo vizualizirati kao uređaj ili tunel koji uzima signal, transformira ga te šalje na izlaz. Najvažniji sloj maloga mozga čine takozvane Purkinjeove stanice koje luče neurotransmiter GABA preko kojega vrše inhibiciju. Transformacija se vrši tako da mali mozak inhibira previše aktivan dobiveni signal. U slučaju da je signal previše inhibiran, mali ga mozak ekscitira. Plastičnost, učenje maloga mozga. Neuralne mreže u malome mozgu konstantno se mijenjaju, odnosno stare se kidaju i nastaju nove. Taj proces nazivamo neuroplastičnost, a odatle proizlazi sposobnost učenja određenoga sofisticiranoga motoričkog pokreta. Primjerice, ako se odlučite učiti svirati klavir, vaši susjedi u početku neće biti previše oduševljeni. No kada mali mozak stvori mrežu potrebnu za koordinaciju pokreta ruke i prstiju, tada sviranje postane lagano.